Билигин жукускай беремете күнү сикки час, өрү боларын курдук, бихига радиабыт, ахага сепире бу кемге, күөх экранга, буха пирге холбанар. Онон күндүс тәчләр бит, көрәчләр бит, бука баргытын, бихиге сурук бут, бичик бит, ия тылбыт күнүнен, бу олунью, уонюс, беле күнүнен, ититиги стейник ағырдели бит. Бу күннерге республика, бука бар улустаргар, төрүт тылганаллар, жахаллары тылаллар. Бүгін бейгі студия бітігереме төрүт тыл барақсан күйін сүметін тула кәпсетек бит. Онон студия бітігер ытык таатта хереттен ырақ бейге өссі бір улус кен туттарын хелеген. Бу Эллей атынан Серафим Кулачков атынан таатта улуғын чечимақ ортос колатын ылжыттарын итенне тыл сүметін иджахыджар Александра Александровна Бадакумованың ырды бұд өтө күнінен. Александра Александровна жегенен идетінен тыға хайстыбатын салатыгар өрсыл үлелен бұ әйге бітерәне. Оларын кене сүрәғінен түріт сірігер біріниләқ болан, ия тылын сүметін иджахджар болан оғылырын, қоғану ұсыраны емнені чақчыда ұраннық ағарға өретер энтузиаст салаятчы. Кинели кытта Боскола биология химия учутала, Саха Республикатын үтүеләг учутала Надежда Николаевна Кулаковская. Үтө күнүнен. Онна Чечима Гортос колатын 6 клахан өрнәчте Жулус Винокуров. Үтө күнүнен. Басатан туран ырах иртен аяннан биги ыңрыбытын ылынан кәлбиккетигер мактанабыт. Же отчыларга Александра Александровна үтөкеннәг учуталларга үйрәнмет болан күн бүгінігер дері, ия тыл барақсан сүметін, күйін, куту сүрі бағыр көтер көхатын илжекәлләғын. Кімне ағатилері бұ ия тылға ұйбыт үтіөкен жоның? Мен же жолбор үтіөкенне құшуталларға вереметім. Пропукай Хралан Певиш Андросап, Жакусен, онна Люсия Стюновна Нұқсарова денеме жебері атырар, кехебет оғыта үтіөкенне кехі бары. Устуын нұқсарып кыха. Кыха. Кенделер жемигін токаян. Бұл мәлі бейіға сақатылын әрі веріп пәтәтілер. Кенделер бұл бәрінейлер, бұл хуруятчылар бұд, әте алампа бұд, әте юнускай бұд. Сүрәқ біте бұр бұтығар кейрер гына өретелері. Onun uratılaqtar бұғылақ. Олыс бәлері сақатылын таптырлара. Ол ехін бігіне онлық гына оңырбыттара. Ол оңырбыттарына мен үйеренмәкке да қалдарбын маннық литературын біліңгәділі кенмен толан барды кенеге. Онна наха шуетік классик қоғаныры қомыян оңырабын. Жечуге ити кығағын білігінде жай-жағын, онна бұл осколаға оғылыры ұғыяғын. Қағаңыттан кене эгус колагатыгар бу фольклору боллун, ағы усуран ити кыхатыгар оғылыру хуян бар бытай Надежда Николаевна. Александра Александровна бу чечимах бачотта холоқтоға биһиги төрөппүт, оны эбэбит болар. Онан бу дебиенцияга таксан баран кини илленсиен, бейтин сиенлерин ухуян сагаттан хохон агырга үйреттен, комустурга били бейте усуран жогору дехажер кихи болан ол онно оголорун сендерин ухуян кирен барбыта. Онно көрүннер ымсыраннар бу чуга сыллара атын төрөппүттер, эми ымсыраннар көрдөһөннөр. Александра Александровна акастабакка сөбүлehen бараларын жарыктан кирен барбыта. Онна десити хилеммиттере. Ол хырыттактарына чөйбаты күлели хырыттагына биһиге чечемакпытыгар ытык маныгаллара Анна Николаевна Петр Семенович Никифоровтар, художник, модельер Люсия Степановна Кирбашапкина боланнар табаны жекерген лагарын терибиттере олонна Александра Александровна фольклорга хуячының килбите. Оны 5 жыл үлелен баран. Бу Александра Александровна бейте Тус толкуйнан, сүрәғын бағатынан, сыл сорғоңыстын олары күтөлелелі бінден, ұжор ұтыма дейін бірге қоңырын тұрардақ. Же итинник сағаламмыт әбит ән үлен,
Жигинен эн тыа хайстватын салатын үлехетагын Михаил Финч Николаев кытта төхөлөх элбәкте сайлыкка коргор мостагы делетиге лөлеспитин булайоттан билигин бигинне битигер эн ухуйбут юрнәтчин келен олорор эһиге элбәк конкурстарга кыттагытти агы күрәгәр. Жулус Винокуров 6 класс юрнәтчите бәң тускунанҗа кахаңыттан жыртыныр булбуккуну Жулус. Бигитне Александра Александровна начальник класстын жарыктыр. Класс бит салаятчыта Розалеванна класс биттен 5 ол бербите. Онна 90 белек кыра тахсыбыта. Олаттар кеннере. Жетим колобора бу агыга айымнинылыга кене кайдакталары. Эйгин кытта теңге олорон бойымнин агыкка ден сүбелерду, эбетер эн бастан бэң этагынду, багатсанагын. Александра Александровна хогоннары бәті булан берер. Оны хеге үйретәгайд. Оны бихи үйретәгайд бар. Отта же кепсәне ми агары биккенде Жулус. Бүгүн бихека ага нитиннерен болары. Неревин. Же бахалыста. Туга агыккын бүгүн. Бүгүн убай нолор саллат ата чаруна быхатар дытын чаруна сурга дене агыбын. Жаре онон күндүз тәчләр бит, көрөчләр бит, 50 ятынан чечима кортос колатын 6 клаһын үрнәтчите. Бүгүн бихека Жулус Винокуров боемнины ага нитиннере уйбан olur. Ağam, seriге барар туран, төбөбүттен имирие. Ağam чаруна, аны бужега соотох эрки халлын. Иянырыхах, аны көрөр, истер, көмөлөһөр дебите, билигинде кулгахпыр, ихиллер курдук. Аға, бу эйеха хахыс да суругум. Ия битаны соох. Кыйыгыдлы тейбекке, кылгас үйеләнәқтәті, дир, сенче оғынныр. Ия мұңуағар, тумылға тақсы сырыттым. Онны үчігейді көөрәнем, әйеға сұруя тұром ден, кенеға потугуравыд. Олус үчіге, жете бұғатардыны бігістен астыбыд. Жулус бұ күрдік ағаргар, айымны исқоғанын жа үйретергер тугу себелейрей. Эн учталың Александра Александровна туақ ден бұ үйретері такаяры итинник устук ураннан ағарга ураннан. Мен Александра Александровна персонажын из сүрағын хайда бүккінен, бәйін хайда ханыргынан әтерге. Ол хине илақ болар бұғылақ те, жейті тула. Кені кистелеңін туланы жерникланен учутал кейтуға теккіні. Оғыны сақатылығар сығыран, устан ураннан ағырғы хүйу кистелеңі. Билден тұрар Александра Александровна олық алын сүйеға чуталары кітта олық ұқсас бес себенен үлеләбіті ол коды биятық. Пәтеті Лена Прокопьевна Попованы, Мария Платоновна Табунанованы, Марьяна Николаевна Ивановалы, оны бедеркен чутал Розалия Ивановна Чугаеваны кітта. Олат учталары кітта бей сананан үлелет басатын тұран. Онтан оғылары кітта сығыныгар. Эпик народ педагогиката буманда кени каратык семелен, каратык хайган, би сананы булан, онна алгыһынан дехпен багарабын мен. Алгыһына. Бүгүн биһиге эпирбет сагалыны нинне Александра Александровна эмие үрүн күнүгер мактанан студияга эпирбет сагалыны нинне хети курдук. Кылга салгыстын этти. Жети тугу берери сака кехитигер. Того биһиге тылбытыгар ытык табыллаактык сыгынактакпыты. Биһиги оса хас бидди киһи айылгаттан бэйте итегаллах, айылгаттан бэйте тух бар тугу тутухар ити каддак төверетите хух киһи хабэйте бар. Ону сорак киһи туттар, сорак киһи туттубат. Мен курутун туттабын. Тух бар жоммун андойду жонун бүтүннүтүн алгыынан сасы дайы көрсөбүн. Үрүн күммүн көссөрбер курутун бэбин алганабын, оголорбун алгыбын, баржымын алгыбын. Оннук үйретер оголорбун, үйрентен бүтен барбыт оголорбун, барыларгар алгы сыытабын. Ол ен оголорун бары мейха хajibы оголорбун, этенге хаджаллар, этенге олороллар. Бээлере мей тутухаллар. Тыл олата киһи кутугар сүрүгер иңер солталаага битти. Оннук. Же олихин эн татыйык тен бу оголор, кыргыттар, фольклорнай мекурхоктарын ытаган, оны билген биһиги күйөх экраңы көрен ахаккайын 50 ятынан чечима кортос колатын кыргыттара татыйыктар. Мен кылаахым оголлара. Чаргой чаба чабырга. Сага жолга чабырган, сага ханкахан, сага тылыта
сабрын, саха сториятын, саха ломхотун, саха бір білияқтақ. Аннук. Түрбіттің бұргыттан түгіналар бұттырын, түгіліләйттірін, түгінан түйміттерін, білерер боллақ бұтына, дирин сүлістен яқпет, түңгістібет тәлкөлін яқпет. Аннук. Жәт сағырдуқтынақ дұқ баққа мұқтарға ұстар баққа арайна көрбітен уамына түйбілін, ұранқа саға, дәттер яқпет. Ұқабыланы қауға қарсуға қақта қостан рекорды қоғылғандарын қойын, қобығырдың хер боллақ бұтына, жақшы байтыллақ ұста, баған білейләқ, бәртәқі жын боллақ бұд. Онан сақабыт дінер болақытыны самый бастатан, сатан сағырықтақпыт, сатан сағылықтақпыт, сыстылы соғына, хвәстақтик сәхәргейірге, тылы-тылы тұттырға, жөрелән жүйерге, үйеренек тұстақпыт. Онна солы еға, аң бастатан тұран чағылғай чабырға. Мақтанабыт, итен кылаһың оғылырды, Надежда Мен Николаевна. кылаһым оголор олох көрө дактарыттан жарыктан буттар. Быйыл 11 класстар. Ите оғылыр күнде қайда жарықтығын Нәсәте кенелер Александр. наха чүйді тойуктулар. Ол биде тойуктаны хулбакка халбыппыт. Курутун эме бастакалориаттан түспет оғылырым, билигин 11 класстар. Онон эте 9 класстыныла кенелери же кыраламын оғылыр баран келен, қаян халбыттары олихин 9-ка деден барамын билигин нар постоянно мәле туғаны нада боллаган алан туттабыт. Жекенелерен қайда жарықтығын. Бу тылы түргенник таба саңары бойме сатабыл. Тыл ис неменен били, ис солтатын өйдүр бойме сатабыл. Оттан бу чабыргактан хауыстук. Оны кере барда кайбат. Оны текергеттен тоқтолу сүшүгай тыллак үстә хаңалаң эле тугу бербиттерин наха түргенде гыннар оғылар. Наха чөт ойықсыттар. Онан те оғылабының наха кен туттабын ванна наха үшігай. Онтан учутал кебуетнан Надежда Николаевна кетен көрдік күні хитинник сақатылыгар уйуллан келбет оғылар сайдыға үйраққа ураталақтар дуа. Төхі кенелер бу кеhi бұғытынан ис куттарын ылалларыгар ия тыл көміліғі. Туғырылла. Мен санабар бейтин иетылын иддәҗәргә олоққа туруктак болар. Каддәре тылы сәңәрәр, тылгым сугуяр, оны бейтесе белән жарыктанар боллагына бога туруктак болар дигәнне белмәм. Же ити хананы билеген бе жулустан истекка жулус эн кохону өретергер, бу кини ис кохонугар кирергер, ис туругун улырер дияныгын дуа. Кыраты кылар ер. Кайдагары бөгөргөн, чөмүрден курдук хана кирер. Оттон эн класскыттан төхөл бөгөгө жарыктанар. Ити биестети бит, онтон осколорднен эги 90 бөлөккө алын класстар элбеккетти ортолар. Артылар беһи битере. Бехиге тере. Төхөр үйрөтөгөни кохону өйгүттен агыргыр. Начальный класстан быха. Оттон колобура Александр Александровна кас көпүлеттә улхан кохону берегани кинеха. Оны кайды берди. Олок угунлук беребин. Onu nahatürgündük ılıналлар санааларын әрі уруқтарына да. Кемеме уруқ кіраддағыны білбәкке кәллағына. Мен нар әтәретім, суя хыджан, үләли хыджан, қама хыджан, үйәріққа кәләніген қаян деммен. Аға хыджан. Күннәғі лоққа хыджан әрі. Күннің күджан әрі. Же өссө билигин эн үйреппит, уйбут, оғылыргун көреністен ағы қайын, чечіма құртос колатын, бу орто сүйіқ оғылырам Александр Александровна Багдакумоваға үйренен уйуллан устан ураннан қайдақ ағар эбиттери болғойуғын. Сағыран истәғін айдыр, түрәбін борбын, мен ақтабыр, мен тартам, турбан хай кырдалым, мен аммам хрустал уларым, әйге, меген, әйге құд, күхін, саз сайын, көмнің қарым түйіте, амма әбем уларын күлімнеде сүрдüde, ağlay sime sıhыбын куталыда үнüde, әйге меген әйге құд, әйге меген әйге құд, әйге меген әйге құд, сұрақтаргит өрüte, көргейді ыллыта, сылас күнгіт сырдыта, ұғын түңіт өйте, сардаңағыт тақсыта, әйге меген әйде құд, әйге меген әйде құд.
олус үчүгэй. Жети курдук биһиги уолаттараагыларын иһиттибит, ис коонунан дойдуга беринилээх буоларга үөретер аямне. Да, патриот олох, патриотический ты. Онуха жа Александра Александровна орулун этиэкка. Александра Александровна ухую технологиятын олох бахлабыт ки айылгаттан бейтин жогорун быһытын дибит. Оноттон Александра Александровнага энтузиаст кихибитигер терапевттер бары макталларын, бет коллектив макталын тердебин. Оноттон эдерди этчиңин хыктыбакка букурдук ужорутумун салган үлели сылыт демит этебит. Жа ити айымниларгын кайдакталаганы. Олус кеңис кохонмактыр. Мен боллагына олох бартанар эти классик хуруячылары талабын. Мен нуча дегенин актар эмете. Но ол рери мен олох сахалы туохпунаны сахалы паяттарбын. Да үшүгайдер. Дойдуну билинге дылы. Булар хуруйбут жаннарым алампалак кохоннора. Билинге олох кабар терапетер. Өксө көлөгөл өксөйгене. Onu haydak ki tuara turuy. Hamay demin oluru talabın. Sümetin. Ondan biligin men saya sargı ko ona kimiti Slivsova tuaktarın talamın kıralar bar saha bolan sandar diyen kohan orbutum joy bitim. Ол комуйбутум билеген жа гран-при болдулар. Дети Елена Щипцова курсуннага тен харгын. Курсуннага. Бир дойдулак. Бу. Же хитинник улахан чыпчалга оголор таксылара бу кенилер искуттара ухуктарга ремекых боллага ди. Ремекых болот ки быһытынан сайдалларыгар. Ки быһытынан бу үеретире болбата бу ити чыпчала. Инеген Александра Александровна бу бигос колобут үлетин, итер үеретер үлетин байыта сылжар, кеңете сылжар кехибит болар. Кен туттабыт олак. Олихин бу таттолугар үерагыди культура хайдытыгар кылатыңихин бу туз беле кахайна болагын, нехилек бу чоттах олуктоого болагын, оноттон ытчаты ти курдук үрдүкке керега уя хайжаган. Кахыс же кыскаргын улларын эрагани. Менде быйыл сеттебин баддым. Туалабын. Бу туалар хеджебин отур. Уонна же оголоргун сен бир уягын иетыл. Же уябын. Онети келене ме кыра кластырып бие сога кире же уол кире дидилер ме быйыл сакастырлар. Төрөпүттер даны веретер досталлара оны боллагана мен туактивин. Мен бу 6 класстарбынан төмүктүм, кыра 90-нарбынан дейбен. Кинлер осколаны бүтеттерем бараммын. Токтум дейбен. Ол гана барам сырабын. Төхөл бе ого же эйгиттен культура үректеги болан тагыста. Мегиттен үсөгө культура үрегар баландар. Эйяка хуйулу бут оголор. Меха хуйулу бут оголор. Культура каллехин бүтереннер. Онтон өддүгүн, хороктор өддүгүн бүтереннер. Хыджалла Чечуге. Оттон же жулус ким булук кымагараганы? Мен начальный класстан быха хохан, авын, артыстан егин. Ано хайдары иссанауттан санатахпына культура кейде болук бумбараганы. Же чона бу учуталың ухуячың багаханатын олукка киллерер, энеме итенни гырасанан. Кехини үрдүкке, кереге, угуяр күйе, өссө, кең далахыннанын ген багаханабытын чердебит. Бу курдук ылан көрдөккан дигинен тыа кахайстыбатын салатыгар эңкеле хоогутуя бастаакты күлелен келбет. Бу тааттылугун чечиме холоктоого олок агаяхылынан ага хонус кыскарыгар үктенери хеджер чөкеннах кеhi оголору ие тыл сүметин сөпкө бэга иңеринен кут сүр бөҕө болутугар дойдуну таптырга сака литературетигер беринилээх боларга ие тылыгытта теңге камсарга ухуяр киһи энтузиаст учутал биһиги хуяччыбыт Александра Александровна Багдакумова келер түймэкка өссө биһигини кытта итилячилерин кытта кайдах үле туһунан кепсияга. Ие тыл барақсан куту сүрү кеһи уйулгатын угуннарар сүдү күйүн жигинен тыл үйрәгә хуахарари бәйте ис кутунан
төрөбү дойдутугар, итенне ие тылыгар беринилэх болан, тык айсыбатын салатыгар өр сыл үлелен келбит чечимак колорор Александра Александровна Багдакумова оголору устан ураннан ағарга уһуйбутар атта. Быйыл бер сотуртагата кенилер кени уһуян тахарбыт оголора арасыяга муңутур кыйылак болдулар. Кохон агытыгар сака оголора сака сирин улаханнык аттаттылар. Бүгүн биһиге бу үтөкен үле туһунан онна огону сакалы эйгеге ити тула капсетебит. Санатабыт биһиги студиябытыгар Александра Александровна Багдакумова оголору етыл сүметин өйдүрге уһуяр энтузиаст салаятчы, педагог. Биһиги студиябытыгар бу түһүмәккә кирде айы кыһата национальный гимназияга омук тылын үйрәтер учутал элбэх ого иете Мария Гуровна Стручкова Өтөкүнүнөн кини уолунан Мичель Капуловтун кирдилер. Өтөгөннөн. Басатан туран бүгүнгү биһиги ага сефирбитигер хиги иеле агуол келбиккит олус үчүгэй ден билетемете. Ылан көрдөккай хиги тыһригер олоран баран жукускайга келен үлели хамсы жагыт. Жа кайдага битейт тилнен көрдөккө. Билеген бу эйге кайдак огого жайылаак болар бити Мария Горовна. Ото өтөкүнүнөн бастабыллагын ВК көрөчүлөрө түгөннен туханан отон буку баргытын бу сотору болар биһиги төрөбүт ие тылбыт күнүнөн сурук бичи күннен агардалибин. Оннотон биһиги талы талбыт атта хириттен маңнайгы хуруячылар дойдуларыттан уус тыллаах мастар дар олонкохуттар тоюксуттар дойдуларыттан тардылаах бытыттан онно үескен төрөн аспыпыттан олоран аспыпыттан отон лус мактана ханыбыт эйге ден олус бахарар огону итиге оголатарыгар ол курдук отто тыы хиригер кистел болбатак тыл сүмете тыл эйгете бу көлүөнө хитиме барыта онтон таксар диханыбыт. Оннотон бу теңнен көрдөккө бу народ талана бу норокка ден кыжыктаганы этеллере Хөбебит. Кырдык өс кохоно бар диберген эти. Народ бу тылын күһе өйүгер, өйүн күһе тылыгар ден. Ол эбетер кихи сөпкө токкуйдуура сөпкө саңарара тыл күһүгер эмеңе хеджер ден. Энже билген ылан көрдөккө колобур Мичел таттаттан жекелен Жукускайга национальный гимназияга үйөрүнө хеджер эдер кихи. Кайдага бити? Куоракка эн хасты оголор эйгелере кайдагы? Мен сана бар кора тоголоро нахалбактык нучалы хаңарар болбуттар. Бәләрен сакалы тылынан агыяк байытык хаңарар болбуттар. Мен хана бар әлбактык сакалы хаңарыктар эте, уна тылларын умнуухтар эте. Онну кеттонен туз бээн кас саскыттан Александра Александровнага жарттамыккыны. Мен кыра класстартан олонконы теретибит. Бастан олонкоттон хагалабытың ду? Олонкоттон хагалабытым. Уна бейс класстартан улатан барамыт кыра доксун болбуппут. Онна эме кохон агар болбуппут. Улатан барамыт улахан доксун жана атамыппут. Онна Уарахан кохоннор этер болбуппут. Састарынан көрөңүн бээн тенник талаганды Александра Александровна. Хастарынан көрөбүн, онна бу тохати енереллер дебит тохтар бар, бертелиби. Айымнеларга. Же бу Мичелин уччолорго кайдага тей? Билеген номно сүйне кеге болан олар. Кас класска тей, киске дейти? 2 класстар эте. Осынан кенелер наха тох бары хаддары жоғдақ бай тоқтан бай ыстылға шөйбе қолар етілер. Мешіл бұлна бастан қадыра тыла тоғыты. Нахаманды чолкай ботақ. Қанды кәрі тоқтарын дұрғанлары неген сүшкөйті харбат еті. Оттан кәнінже кейім ботын наха чөйтіллақ үстіғ. Аны сөң бай шөйбе қоластақ. Олен кенен нар бұқатырдар ыраларын, тойуктарын берер етіп. Кыржык тағаны. Онды қолаты көрері беккен дей бе? Нар көребін. Қоған ағыларын бұғым бұ көпілет бұғы бар барғыға. Бұ көпілет бұғы бар ден қоластырым еқі хілдер. Онлық талабын. Оттон жек әргенге хеге әлбәқ оғылағы алды. Қайдақ сақай детін түріттүү күтүй? Оттон етіл бұтын қарыстырға оғылар бұтын өреті бет. Оннотто бейіға төхүй болар бұ ұғыячылар бұт.
Александра Александровна тобихиник оғым кырадағаттен бәйті сығыран. Бу кохон агатыгар угуян интерихиргетен. Бу кыжык тагын кыйбатын кыйер эбиттен. Эн кыягын, эн кыйга көтөллөккүн ден. Маннык ого ханатын өрө көтөгөн. Олус дисциплинелен, бередектен. Бу тылга чөйдүгү бастабыллактык сыйганнарга үйрөппитигер моңора хукмактанпын тердебин. Онна тон огом сайдылак боларын тугар, дөрөпү дөйтүн таптыр патриот боларын тугар бихи төрөпүттер каллабыт. Ол курдук иете, бете, агата бу бирге төрөбүт браттара гар кине улахан колобур болар, улахан олбук боларын быгытынан. Онна тоботто коракка да келлер кине бу тетимин хыктабакка, теппет атаган ковулуп бакка, кине бу коханын хем бир халкы этер, саха гимназиятыгар, онна олус үчүгейдик эме жырыктанар халкы. Жа, олус үйрө хетти бит, Мичел бүгүн де каннык кохона агыкканы. Мен бүгүн Серафим Романович Кулачиков эллей капитан Гастелла ден кохона агыкпын багарабын. Бахалыста. Я оңыстобут, онна истебит. Эллей атынан Чичима Гортуско тыгарычолорго үйренен, билигин Жукускай коракка национальный гимназияга 10 класска үйренер. Мичел Капулов толорар кохона. Хараңа, былыт түйіңе, өлөрі, уора, халаатан, өрі көтті, бай фашист сора, көппіте, ону билен, кәккетін верден, себескей, иесірттен, моқсағол берде, халлаңа, өстөк бистин, Гастелла харсар, ханымсақ хара күстен, бірттен бір умсар. Бағарбат билен барын, батталы көрен, бағарар сижин бейін, самнаран өлен. Вөһәттен көрді сірге, вөрөстөк барын, бұрағай, жаллақ дойдум, бар жоным бары. Мақтанабыт, оны тұспыттығыне еғамелек тейбет, бұқырдық сақа олара. Же, бей классиктар бұт әмнелерін қайдақта құрдық ұстан, ұраннан, ағалары тыл сүметін стиятчыға терделері. Ити қаз бейді тылы сөпкі хаңырарға, ейітін берерге же туқ кестелің нәққыны. Онтан мен өтөгүннерен егин бем маннык агын маннык артыстан ден көддөрбөппүн. Мен оны киннеттен иддибин бээлере тахарыларга. Бу кохон жон бутылтан кайда кайгин өйдөктөрүн. Жедин не хатары битто кистелеңе. Оттон же омуктан учуталын быгытнан ылан көрдөккө Мария Егоровна сакатылын үчүгайдик билер иңиримми того атын омукталын ылынара кайдагы. Оннук итиетиге хөблэһэбин, тоҕо дитерген бу жиң бэйэтин тылынан токуйдуур ырытар санаатын хагастык сая этер ого, бу бэйэте токуйдуурун бу сурук да быгытынан, тыл да быгытынан, эти быгытынан кене колкутук этер болар, атын тылларга хөп, оннан нук сыһыамах болар. Онна оттон самай сүрүнэ диэн бу көлүөнэ сетиме бар булуктаах тиһаныбын, бу тыл биэритигер тылы кырыстаахынга бу Александра Александровна көлүөнэ ситимен уhuyaatчы бир көрүңүн хамыйы көрдөрөр диһаныбын. Онна бу быстыбат ситиме олохтоон кини де бу иники көлүөнага элбэх көлүөнө огону уhuyan тахарды. Оннуке биһиги оччолорго тогугунус сыллар ортолоргар Чичимакка Котугулус ого телерадио академиятын салаятчыта Татьяна Афанасьевна Гоголевна киттахыджан амбастан эйген онну көрсүбүт. Ити үйе чеппере аста. Оннен сиеңин алиеһи кытта кохон акпыккы теме элле кохон эте. Онна алиес бәте кыйы туунан элле араха кохонун акпыта. Эти балла Тобруков. Петр Тобруков кенен. Же ол кохону биһиги маннел жекелеммит үйе чеппериттен орду кемустата хитине кергетен музыканнан, жүйүннен кергетен радиобтыгар тухана хаджабыт. Элбәгістәтчеті қоғану білері болу, Петр Тобруков күйі ден қоғанын. Оны бүгін бейгі студиотығар келен олар Александра Александровна Багдакумова сиене Алесь
Максима фагыга отчолорга агыс састагыта билигин нонно 2 оголуак гыл агата истегин. Köyü güne, uluttan ulu köyü güne, jol sarı gaybıt güne, sürek barı hüppüt güne, köyü güne, meçer güne, köyü güne, buruy güne. Ja итинара хастивики пулаги. Эмбең истечикин Александра. О жана курутун истебет. Арадияга эжидере эрияшчилер истебетак боллакны жа олгу чоргуяна ханерер эхетти. Асыдайы кыйырын хуунар адди. Ити олох букатын кыра алын класс огот эте. Мактанабын олихине халак курутун тура. 2 класс эте. Билигин бете 2 оголуак гылагата. Ылагата. Же биреме түргенник ахарып. Оттан эн билигин же туох бланнакыны, туох каннык сетигелердакыны бу коonu кыттетимнен кепсир боллакка мичил. Мен каста фестивальга кыттыбытым. Бәям да бөлөкпүнен элбэх кыйыларыл буппут. Нар биһиге бастыки кис лауреат болар этибит, касыдаганы гран-при бол буппут. Бәян кохан агаммын эме нар бастыки лауреат болар этим, эме касыдаганы гран-при бол бутум. Молодец. Улатаммын мен юрист болуқпын бағарабын. Ити Александр Александровна меха қоғаңы өретен жонларға кыбыстыбат оңырда. Меха албағы үтөйін оңырда. Онны те қоққутық саңырарға, кепсетерге. Юрист идетигер хамай жа надалар сатабыл. Бұл батты. Оттон төрөпік кейбітен туға тейтігіне Александр Александровна сұрудақ бердағаны жа оғыну жияға ағырға такаяр төрөппіт боллаға де. Қайдан жарыттан ағыды? Оттон Александр Александровна олыс ирдебиллах уятчы. Олақ әппітін хықтыбат, ылсыбытын олағы хықтыбат үчугай қачыстыбалақ. Каян даганы жарыктыбын кыйгы көтөллүбүн диете даганы антукатын толорор иделах. Онун антуката кайдыра кененен хачойдык табыллан ихер. Онтон олус сохуябыт онна бир үчүгэй үтүете диен кини уологото иитиге бу уологону бу бередектех бетигер иннигер петнестехтик сыганнахар дойдутугар беринилах тылы таптыр уолаттары касты көлүн огону уйда. Онно ме кини бете тугара аптак эме нималардак баглах ден ханы битсеп олен оттан уолаттар кинни көрстактарын алуу сүреллер кас көрсүллере киндерге үйрү көтүү бу иели истин сыгына алыс ден көтөллүр кинилер. Же того чөпчү бу уолаттары доргонноктук устан ураннан агарга үйртөгөни. Нурмат тирегадуу. Эте буллана мен туак бастан фольклорун халаяретим. Онтан бул бем болбун семмен биле коаңы хуйбутум. Ол хем буллана улаттар коаңын ха шөйден диханавтым улаттарын ха таптыбын. Мепмелик кыппырайжа меммелик улаттар улахан класска наачы болду. Бу мичилим наачы гейди көрөгө. Дос бурундан анда. Онда жукка бараларын камтайын да тоддорбун төңкөйөн берен барлыгы сыллы жеп. Чечеге. Курутун. Олихинже делага техтередо эркиги бу народ тирегаден. Эн ийтен таарбыт оголорун модун санаалаак саңарардын толкуйдурдун көстүүлүн үрүң оланнар боландыккаллар. Олус ишиге. Курутун эдетебин. Бычкан эддактырыттан келер уолого ытаабат ытыры сатаммат. Кени дойдутун көмүскүр, кидегер көнүн көмүскүр, сахатын сирин көмүскүр, арасиетин көмүскүр де курутун кеннеге эдетебин олем барондуктар. Чечеге. Ана Патричаскай кохан. Бүгүн итинник жа тыңга итиллен келбит эге огоготугар бу анан оңорбуккутто мари көрөм. Атын бу 10 сыллаак үлебитин түмүгүн мандык буклет брошюра быхытынан түмтүбүт. Манна төкирдилер огон бәйтин актыта, бәйтин көрүтө, тыла өһөттөт бәйте кайдак тугу ханырын сурuyда. Оннотон картыскаларын түмәммит, сетигейтин түмәммит манна. Олус шө өйдөбүнү мандык альбом курдук оңорду бүтсөп. 90-нар, кыра 90-тан сагалаан деп кини сайдыйтын сола деп курдук. Онтон туз бең билигинже Мишель төһө уларыйды. Бу коң агар булукуттан жоңгон рокка сыганага таккан хети курдук колкутук хаңырарын эйе тугу берди. Толкуйдур да нимагар киһиде быгытнан хайдыгар. Мен көрөгөрдак пене колахам ите Александр Александровна эпитин курдук. Нахада үчүгөй болбота хата. Александр Александровна мигин өретен коханум колахым
Үшігей болла, мен более уверенный боллум, жонору кыбыстывап боллум, тылбын таптыр, убастыр боллум. Онна атын уолатарга даган эме, кохан этергеме хүбелемеди. Олох чакчы оровна үйт маска түһәренеттин. Хите курдук болар битти ога. Оннук. Бардыгар олоқтырды алдыр. Барыт түнен тыл күһәдеңнәдә. Мария Горовна трөппит учтобы. Оттон бу көрөн олорор истер төрөпүттерге барларгар ыңырабын, оотун кахандагыны тон көмчүләмен кини багата ханатын толорун, оннотон ухуяр багалак кинини кытажарыктанар кихини көрүстакатны бу хеги жолгут. Эннегенен огут нар бу саха тылын таптыр, убастыр, тыктыр болдун ден. Баганабын этек. Онон эгес колагат сетихилях боларгар төһү кылатын киллер бит Александра Александровна Багдакумова курдук үтүө кие бар болан ого толкуйдур кие бухытнан сайдар ие тылын сүметин ижже хаджар кыагын бу кини түрттәте. Ие тыл барақсан ким туғы делягыттен қас састағыттан эбетер туғы тәғаллягыттен тутулғы хуақ кихиэқа куту сүрү эбер уран уйулғаны уғыннарар сүдү күс. Дигинен алан көрдөккө өр сылустата тыха айсыбатын салатыгар үлелен келбет, сотору ага хуонус кыскарыгар үттенияқтақ, биһиги бүгүн студиотыгар келен олорар кебит Александра Александровна Багдакумова. Бұғылар тухары оғылору айымнины устан ураннан агарга ухуян келле. Кини вереппит оғылора Россияга, народтар иккардаларнағы улхан күрәктерге бастыңнарынан болдулар. Онан бүгін биһиги бу студияга Александра Александровна итилячилерин ыңгыран олорабыт. Кини санаппы курдук энтузиаст ухуяччы болар, төрүт тыл сүметин оголорга иңерер, уонна тылы таптырга угуяр үтүө киһи. Студиябытыгар биһиги көрсөбүт Аял Жараевы, Арктикатагы Государственный агротехнологический университет студиона, Александр Николаев, Жокускайдагы транспорт институтун студиона, онна Артемий Унаров, финансовый экономический колледж студиона. Оголар эһиги отчолорга жабары бу Александра Александровнага жарыктаннак кетти. Ити кахан эте, кахыс класс этегити, же кепсәңере, кайдагыдай. 2 класстан бәймәк бутым. Хагалаутым. Онтон ортугу сыйыкка лыхан белек булып 90. Онна мен кахыда этибит, бәбит сетейлердә акпыт, элбах. Бу республикада болдун, улуста болдун. Жеттон бастан келер гитигер туханаттан килбик кетей. Төрөп биттергит, мужубуттараду, учутала тийтеду кайдагатей, уанна билигин бу олоромут каннык саналары эки жүскүлери баалыста. Антон бикере битер Александра Александровна бәте кален булан таарын бутыя хап. Эн кайс класс этигини? Мен эми 2 класс ди. Бу манна хамай улхана улам ди. Бир ал Александртан. Антон төрөптөрүн кытта кастенин маран аяптара. Аны жахан эпиндер. Олата эн бен талары биткенде бого агын сөптен эбетер төттүрүтүн колобра саңараргы рустуктардаг оолорулан жырктыгынду. Осынын Марьяна Николаевна Иванова ден хачуш таллага тепт кому еген берген доттабыты соқ боголор ушталлар эте кенеже Александровна иккени боголору кайыгын хачу саңала оголор дакпынеген дирете. Оны төмө көрбүтүм. Онна сороголар ырбыкваны хатааңар баттыр этегенен баран. Ытахан соңоһон сен эдде саңарар болбуппут. Оны ол карактарын ута келен билек настабеттик боламандык күскө детүргенник мана хаңар де. Ол оны бараксан карактары ута хатака. Же итинник үренен, итинник сатабылы ылан оголор билеген усрана эмнени кайдак багарар из дугалардан агар кыктаналар. Бегис тәчибитин кытта капстебит өтүкүнүнен. Дараба. Өтүкүнүнен күндү сагабы сырын олоктактыра беги бу. Аял истихайнер. Төрөппүттер Людмила Андреевна Егорова саңарабын беги Александра Александровнаны бу үлетинен оголору жарыктырынан онна кен туттабыт. Беги оголор бу кене хажыбыттара улахан 90-нар. Билеген уже үлехеттер, хороктор веріне хаджаллар.
Хорохтар армия солус балгы хыджаллар. Александровна нага биге. Чеген доробияны багарабыт. Эссо даганы үйнер көлөнене итиге, үйрәтиге күскеме боларгар багарабыт. Мактанабыт. Ити таттаттан эридилер. Макталмакта. Кантан эридилер таттаттан. Жалы сүшеге эриен келби китигер мактанабыт. Же билигин Артемий. Бастан эн келергер өйдүгүн доканны кохонаак бүткүн. Мен амыстан кепсәне акпытым. Кепсәнтен халабытың. Ого күйүрдү турара. Оюмска кепсәне. Онтон кохон ордук ырахана битту кепсән дук теңнедекке. Кепсән ырахан күтүк мен ар. Тердергөн нук битти. Отто бүгүн же бихака туга агыкканы бу студияга. Бүгүн мен агым Оюмска кону жарылыктыя таттого жарылыктыя болатын. Жере. Киме битикини? Ким келен? Кетит кепсән кергелин. Кепсән кебирен. Кихирген эрагин детергет. Корогор коппостах. Корагай колайдах. Колоха этербестах. Колон солох котоннох. Коппрос карахтах. Котун иелэх. Коютан турар. Котун ойохтох. Кулакоскай суруячы. Итчат. Иалабын. Нарын талахтах. Таңалайдах. Далбар чабычахтах. Жарылас чабырғақтах. Талар қонулах. Тарды тымылғаннах. Татта оғото. Жарылықтыя болатын. Ден мен болабын. Мақтанабыт жарылықтыя болатын же. Қайдақта күрдік устан ұрыннан ақты. Оттun же отчыларға кірер тақытна уятчыгыт Александра Александровна қайдағы үйретер такайыр ете. Бұқа мәғілі бүт тағаны, сұруда қалан баран толыр бұтақ тағаны күннергет бағылар ете дойдя. Қайдағы ете? Онды күннер, конечно, бар етілер. Бағылысты микрофон мүчі бә? Бастан сақылығы бітер онды бар бәға олайы. Хақылығын арғырыған тұғы бағар бастыға қайы бітер. Онны ұтан соңын да бар, ыр тылы как раз хаңарар ярхан нар бастыгы коона тергер. Оны кайгы ярга үйреппеде. Баратын искер тупаккара улханык хара ыжыкаңалы. Оны абайга үйдү. Итинник жеме сатабыл боллага ди кистелеңе. Андык мен огом этек өддөккө кепсәңе хаңарга хайырга таддылатар. Оттон кохаңга хаһын татаддылаппат. Ник болар битти. Эме жикти ди. Андык шөйдик. Онтон аялым бар наха веребин, наха мактанабын болаттар бар. Бараларын хаттаптыбын. Онна мен ырбыкваны хытабат оглорго логопед тоқты болбата карарбын меген оскола бар. Боско логопед пиртен аттылар. Хас бидде тылдах эте оглор кыжы билген олог өсөлбактар. Уруп биреме бара. Нолгынан баран кенелер манды коаннапын бир. Биһиги уяммыт нарыны үйретеді ұрут. Онтан кыратык екі страканты. Куту яқтар, уор яқтар, қос путугар, кирбеттер, кәмпеппетін уор бұттар, сахар бұтын уор бұттар. Үр дұрғаны сөпке хаңарарға. Де, әме бір немаде. Аллах нетчас саңарылар. Оты мен ете бір тоқпын логопед кейі ұлбыта, онна наға туғанабын, наға туғалақ дейбіде. Мақталын әппіде. Мақтанабы да еға. Жоттон үйретергер, ис қоғынын өйдергер, онна бұл кен улақан сенаға таққан, түхілға таққан тұран, доқсынлық ағыргар. Еға қанлық сата болынады әбітей. Жоңу сөбе күрдік, үтчіттарға сөбе күрдік еттіққа. Түмін хана бар, бән қатылығы жақынада қастадағыны қоғаңын үйретер. Өйттен ха, онна дұргутча ағарға бән өріне қынада. Отчоғына қайдағыр кеге ағылан қағалар күрдік. Тұғы бән онық әтерге өріне ағын бұл. Олейін.
Номну эге студенттер болан олар оғыт. Оттан алын класска Александра Александровна төхіліға егетіне үйеріп бите болай. Білгенде бұл үйеренер кағытыгар кыттағыт тоғылыр. Қоған ағытыгар әбітератын көріктерге ән қолы бұр. Дақтырына ха кыттабыт бұл кенеге тақсыуда рукку бағылық бұт арсан-арсаны үш онына аға жыпыт. Отчоғына ити сата бұлғыт туғалыр әбітті, Артемий. Туғалыр бау. Кыттағыт. Тем көрік кыттар. Дақтырына нар разу. Туг бар күрәхин костюмнаганы разу кыттау. Оттон улахан түйілгеға кейрек қайтынніне үрдік айыларттан көрдігер күрдік, алғыз тылын әтен ду, сақалы тыңға кейрер әйгені бұқа учуталғы толықтуыры бола. Қайдағы? Көмелер. Көмелер әбінде? Әйеқі қайдағы Артемий? Әме, тоғы бауды. Отчоғына ити оғыларғы берер күйе туққадыры. Мен тух оğullar bundan tuh tekpin men bem tuğu biler be barıtıgar veretebin da Allah onnoğay bu taksan ıl buluqtırın qaydak öbülüqtırın qaydak Allah'ı bilimden kıttı veretecibin onun oğullar bar erenebin naha şügeydir men oğullarım bir oğlum ol öte mama tağaddetin eti eti bilgin Vladivostokka тух самолет техникин генеду. Үйренер. Манна ортону битер бите, маннага аэропорт кені, оннан баран тухты оны үйренет. Жети тылы билергет, тылга болгом толоқтық сығыңыт, эге бәғыт қайдағары көкку сүргіт бөгі боларгар, әребілләқ боларга, қайдаг жайары. Устукту эветер кайдагар этинни кооннору аагар киһи бээте билбетинен дойдуга жоңго таптала итинник иңен кааларду. Элбир дияндыгын на төхөн албе коон үйөртан отчонон күчтак дияным. Төхөл бак же кыры класстан коон үйөртен келдигит. Күн бүгүнүгөр дери. Кыры жан коон элбе кате. Улхан тоққа класстарға келемен қоған кыратык атчауды, но химбир әлбәғі үйретәчі. Ол тұқары жәйге күт сүреттінен бағыр гәністәққет. Жә білеген, бұл ойатчығытын күтті бігеқа тұға мет аған хетін рекқіп боларай бағалыста. Жә біге, Петр Таброков бұтыл бұрғанығынан барларына ғадалан сақымтыла дейінім аған хетін рекпет. Сақымтыла. Артайға. Сақамтыла. Бай-байғал. Сақамтыла. Талар сығы, көгер жер, көк алас. Сақамтыла, әхәм, әбәм, төрәппүт, ағам, ием, итілі бит, әмсеғым. Кенемейгін үннер біте, кенемейгін қамтар біте, илибиттен сеп біте, кен артыққа кіллер біте. Улу туяр, улу далан, олон қону санатымда, уңуғым босқо барар, у қарағым уаттанар, уян сүрақ чок курдуяр, уот кымынан ұғықтанар, улағалақ, әнсілгеннәқ, уаран түлбі кынаттанар. О, улуу кан олонко, оғырулу әнтіс бітін, олырчутун иңер бітін. Туругура, Тупса тур, тирәгәрә, чинги тур, сарыл санам, сақамтыла. Же, ити күрдік Петр Таброков айхал алгыз сақамтыла ден. Бұл поэмадыттан бұхатардыны бүгін бігеға таттылығын чечімақ орта сколатыгар отчолорга үйрәммет Александра Александровна Багдакумоваға уһуйуллан тақсыбыт билеген номно үрдік онна орта анал үйрәк студионнара бу студиялдыгар аған бихеға олыс үшігей тыл күнінігер бәлі қоңырдылар. Александра Александровна бу олыққа кәлбет сұрықкын же ән аналғын толырдың ер болықтақын. Оттан мен урут тыты қасы өтірілі жәрмін үлебінен олыс астанарым, қассасы да ұрғанан сапсаты 3 часқа туран барарым. Онтан білігім бұ оғыларға хаджарым, бұғатын жол.
Уонна оголор эйеқа хойуллубут үтүөкен макталлара эн олоққун ухатар, эн олоққун өссө киең исқохоннур булуқтаах. Оннук ден. Же о учтал гитигер тугет яққыте оголор бағаханағыт. Санасанда оғаны мақтанабы, бейтін кірайчабытынан иппеккетен түрбік күтігер мақтабы. Мақтабының терде ұнық ақылы құттақ бұлар бұдығыр. Артемий? Патриот болар гүйрәп кетінен ең ұлақан мақтал. Үчіксі. Жәйті күрдік. Әхеге ұяатчығы төрі төбеғі түттен емерген алғыз тылынан арылан ұлақан түйілгелерге сирдир күйе оғарабатын. Өссі дағаны иетыл күйін иңерінер, кені сүметін иджа-иджан құты сүрі бәғыр көтер кықпыт, үйелерге салғана тұрдын. Бігеге мақтанабыт Александра Багдакумова күрдік, үтіе жаммутығар сақатыла тұру күрдін.